obezbeđuje sastanke i vodeće ljude SDS. Gdje god se sastanke održavali, u bilo kojem selu na Baniji ili u stanu Prota Dragana ili u podrumu naše crkve, učesnici i čelni ljudi nisu se plašili jer su znali da su uz njih. Upravo sada gledamo, ostalo je od Svetog Lovre, bolje nije prošao ni Stjepan Radić. A ovo su ostaci Svetog Lovre. Ostalo je još nešto, dva velika zvona. Narod ovog kraja kaže da su ta zvona prije 300 godina urađena za potrebe pravoslavne crkve. Istorija čini čuda. Došlo je vrijeme da više i na katoličkoj više neće. Kao što vidimo od Svete Kate, veoma malo je ostalo toga, upravo te ostatke za civilizacijske potrebe, nasipanje puteva i ostalo daleko potrebnije narodu, sklanjaju i rade naše inženjerstvo. Ovo što gledamo upravo sada su ostaci Svetog Antuna, katoličke crkve u ovom selu. Prije 1941. godine posjetio poglavnik Ante Pavelić. Doživjela je sudbinu da nakon 50 godina u njoj bude dijeljeno oružje. Ovo što gledamo upravo je odgovor srpskog naroda da takve gluposti više nikad ne dođe. Točno, evo nas u Hrastovici. Ovo su ostaci Svetog Bartola. Pa da, zna se, poznati slogan Hrvatske demokratske zajednice i njihovog poglavnika Franje Tuđmana. Zna se, zaokružite za i formirat ćemo svoju nezavisnu državu. Biće to Švicarska, poručuje poglavnik Franjo Tuđman. Pogledajmo je malo bolje. Konačno, evo nas u selu Gora, na magistralnom putu Petrinja Glina, nakon 5-6 km. Ovo što gledamo, ostaci su Svete Jane. Sveta Jana nimalo ne zaostaje za svojim prethodnicima Antunom i Bartolom. I ovo mjesto, kao i prethodna, umjesto da su korištena za svetovne stvari, iskorištena su u borbi protiv srpskog naroda. Otuda i ne čudi kraj svemu tome i ovakav odnos boraca i naroda prema katoličkim svetištima. Na centralnom Petrinskom trgu Svetog Spiridona svečanosti su prisustvovali roditelji i rodbina mladih vojnika kao i mnogobrojni građani Petrinje. U duhu srpske tradicije jedinicu mladih vojnika blagoslovio je protonamisnik Srpske pravoslavne crkve, paroh Petrinski Dragan Glumac,